Okay, ziningi izathu engadala ukuthi usuke ekhaya uyokwenza iladi olwandle. Isizathu sokuqala esingadala ukuthi wenze iladi olwandle. Uyabo uma kuukuthi awubikiwe esibongweni. Yeah. Awenzelwe imbeleko ekhaya. Abasekho futhi abantu abangakwenzela imbeleko. Noma ke uthola ukuthi umsamo kwawona wonakele ekhaya. Vele ngeke uzuwenzelwe imbeleko umsamo ungakalungiswa noma abantu abadala bengekho ekhaya. Kunjalo. Sike umuntu okanjalo ke sike simthathe ke siyomncengisa olwandle. La khona ithongo lakhe eligezekile eclean ithunywa zakhe simncengise khona sibabikela abantu abadala ukuthi umntwana ke nangeshayeka manje empilweni akasenabani umntwana noma amandla okulungisa lokho kufuneka kulungise akakabi nawo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe sento amavasha bashosile bathi usokholo sokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungaye sento wewo siyakhuleka kudina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba odlungwane lombelebele kwazi kwasamanxulu mesibekelana nina banodumo ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe uma kuthi umushakele wechannel ibizo lami ngumlekelelwa kaMbanjwa impunga yesintu bathunduna kaNdaba ontombezi yakuncumela utsizo zemkhomba sihlale sincane saphuma ehlathini seningovisa kuvuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhole elikhola ngenhliziyo engabhanda kancane esontweni uqhamuqhamu umsathe enkakane lakhalathi ngihamba litheselo sitha lathi ngahamba Bovungana mnewethu. Nkosi yami. Angikubingelele ngikwamukele ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyabonga kakhulu ngiyababingelela ke ababukeli beMpunga Yesintu TV. Sanibona. Awangazisho namhlanje. Ngibaxolele namhlanje. Ubaxolele namhlanje. Mnewethu kuyintokozo kakhulu ukuthi uphinde ube ingxenye nakohlelo lwethu la sithi khona siqhaza koGwansile. La sifundisa khona abantu, la sifundisa khona isizwe sikaPhunga noMageba. Ngike ngafika la nomkhulu Phewa sakhuluma indaba yelathi salichaza ilathi ukuthi liyini kodwa sangangena kakhulu sigxile ngokuthi siwachaze ngokwehlukana kwawo kodwa ngibe sengithi ake ngikumeme mnewethu ukuzosichazela ngelathi lasolwandle ukuthi ilathi lasolwandle liyini lenziwe ubani lenziwe la ngizocela ukuthi ngithathe lelo thuba mnewethu ngaleko ukuthi ngipholisa amaseko ngikunikeze mnewethu ubachazela ababukeli beMpunga Yesintu TV ukuthi ilathi lasolwandle liyini lenziwe la Awubungihlekisa masuthatha ihloko eqondene nawe ngqo awu masuthi uBovungana kakhulume ngazo cha phela uBovungana naye ulwazi lukhona kubalekile ukuthi singavalelani ekhosombeni umuntu menolwazi mudedela kwazi ukuthi leyo nto ayikhiphe ayitshela abantu uyayibona lo ngoba uyazi ukuthi mina eGoli angikho eGoli uyazi ukuthi Impunga Yesintu nakhona la kwaZulu Natal iyabaleka bakhona abantu abangeba mthole kodwa uBovungana bazomthola uyayibona lo yebo ngoba abantu baningi mnewethu kakhulu baningi kakhulu right ufisa sikhulume ngeladi lasolwandle kunjalo okay silenzelana iladi olwandle omunye umuntu uzobuza kanje right okay ziningi izathu engadala ukuthi usuke ekhaya uyokwenza iladi olwandle ngizoyibala nje ezinye nawe uzo-eda mnewethu mekhona ngikushiya ngoba ngiyazi ukuthi lolu lwazi unalo kepha ufuna ukuthi sihlanise le miqondo yethu bese ke siyadlulisa lolu lwazi ukuze lo zobuka le video aqoqe umqondo yethu so2 ebese efake esikhwameni right la isizathu sokuqala esingadala ukuthi wenze iladi olwandle uyabo uma kuukuthi awubikiwe esibongweni awenzelwe imbeleko ekhaya abasekho futhi abantu abangakwenzela imbeleko noma ke uthola ukuthi umsamo kwawona wonakele ekhaya vele ngeke uzuwenzelwe imbeleko umsamo ungakalungiswa noma abantu abadala bengekho ekhaya kunjalo sike umuntu okanjalo ke sike simthathe ke siyomncengisa olwandle
la ikhona ithongo lakhe ligezekile eclean ithunywa zakhe simncengise khona sibabikela abantu abadala ukuthi umntwana ke nangeshayeka manje empilweni akasenabani umntwana noma amandla okulungisa lokwakufuneka kulungise akakabi nawo siyacela ukuthi ithongo ebese liyakwazi ukuthi lamukele lokho umntwana azoba enzela khona la ebese ecela ke lapho umntwana lokho azobe ekucela noma mewukuthi mhlambe khona ke niyokubhula khona umlilo eniyucisha ebese ucishwa ke lo mlilo ngalo leli ladi leli silenzela kephi olwandle ngenxa ukuthi vele mhlambe kusuke kunenkinga ekhaya uyabo omunye umuntu uzothi mina kwakwathiwa kufanele ngokwenza iladi entabeni kungabe mhlambe kuyinto efanayo yini nasentabeni kuyinto ethi ayifane kodwa ke amalada sentabeni ayahluka kancane namalada solwandle yeah uyabona mewukuthi ekhaya kuneyinkinga kakhulu emndenini ethongweni kuneyinkinga kakhulu kube negezo oqale sithi nihamba ozenzela entabeni ngaphambi kokuthi sithi hamba okwenza iladi khona lapha entabeni yeah uqale uthi ukubhula uqala uthi ukulungisa lo msindo okubantu abadala kuqala ngaphambi kokuthi wenza iladi ngoba iladi lasentabeni lihle libi lihle ngoba lapha entabeni khona wonke umuntu khona nalabo abanganakiwe abasheshayo ukuzwa uma ubabiza ngoba vele uyithemba labo abanako umuntu bathi bemedlule emhlabeni mhlambe kwasala ingane ekhaya akhetha ukukholwa uthola ukuthi umnumzane nomama womuzi ababuyisiwe ekhaya bahleli lapha entabeni ngifike mina mhlambe ngumshana walo baba lo ngizokwenza ukuthile la ngithi mengimemeza shesha sondele ngoba vele akanakiwe lo muntu lo akekho umuntu omupha nokudla so mina mengifika ngiyisibongo esifanayo engazi ngigazi lakhe ngizothi mengiqala ngisondela la ngithi ngibeka into eyisithebe noma ngibeka ama fruit noma ngenza into eyiladi ashesha sondele lo muntu lo ashesha ngizwe futhi asheshe angiphendulele lento engizobe ngizoyifuna la ngoba vele ngiyithemba lakhe laba ngempela abaqondene nawe uthola ukuthi abamnakile noba sebekhetha inkolo olwandle kodwa umuntu mewulwandle vele uye ebantwini abahlambulukile uye ebantwini abahlambulukile olwandle ngaphambi kuba Bhovungana sihlabele phambili ngifuna ukutshela umbukeli wempunga yeSilo TV ngoba nakubona ababukeli bempunga yeSilo TV bakhona othola ukuthi bayabukela kodwa abakholelwa kakhulu ezintweni esuke sizikhuluma nabelungu bayalenza ilathi olwandle abelungu bayalenza nasemakhaya bayalenza ngiyazi ukuthi bazogijima ke nabazokholelwa kulona laba bangakholelwa nabelungu bayalenza ukumbona umlungu uma ehambe yakodoba afake zonke into zakhe athi umefika lapha afike endlale kahle kuthiwa yini lento le bathi ama picnic ngolimi lasemzini yebo afike endlale kahle lapha avula ibright stand yakhe la osinyama badle baqede mase beqedile bathathe bajibe lapha usuke ngaphi inhlanzi inhloso enkulu kusuke ngekona ukuthi uphi inhlanzi ngeke uphi inhlanzi ngeke uphi inhlanzi kunjalo nabelungu iladi nabo bayalenza asilenzeni ke nathi ke ngoba izinto ezenziwa belungu izona esibona sengathi kuyizona lana ke eLatin lasentabeni engane zakwethu sobaxwayisa nje ababukeli bempunga yeSintu TV uma ukade yokwenza iladi entabeni noma ukade uyokhuleka entabeni yenza sure ukuthi uma ufika ekhaya uma unayishawa ungena eshaweni nje into elula uvula amanzi lawa abandayo bese ungena lapha eshaweni ukhuleka ususe lezi zinto ngoba uyazi ukuthi wathi omunye ngimyalelela ukuthi akaye entabeni ayokhuleka kunesimo nje ayibhekene naso ngathi mina awuye entabeni yokhuleka uthi hayi ngafike ngayo entabeni uthi mengibuya mkhulu ngiphuphe belwa abantu bejahana kuqhuma amabhomu kushibham la ngathi mina ngathi ubuya wayenza lento engathi yenze ngoba ngangishilo ngathi akavula ishawa lapha ebandayo bese yageza ngikhathe egeza la kulamanzi abandayo a represent isimo somfula lamanzi ongenayo ishawa akathola amanzi nje abandayo azogeza ngawo noma waphathe khona lapha entabeni meqeda lokho akwenzayo ayithele ngawo lawo manzi lawo bese yasuke yahamba engabe sabheka la adenza khona lo mkhuleko noma lelo lati lelo ngoba lapha entabeni phela uhlala wonke lo muntu lo nalabo baxoshwa emathongweni baxoshwe ezulwini bahamba ohlala lapha so nalabo bebethakatha ekhaya abangamkelile emathongweni bahlala lapha
so kwesinye isikhathi ukuthi uyalapha wena ufike ubize abantu basekhaya ubize izithakazelo kuze bonke nalaba abangezi kahle uthola ukuthi wena le ndadu uyele lapha ayisenzeki ngendlela ingakho kufanele siqaphele ukuyentabeni lihle iladi lasentabeni muhle umkhuleko wasentabeni kodwa futhi unezinto engekho negative uma kuukuthi ngeke uqaphelisise kahle omunye umuntu ubhovungana uzothi uma ngokwenza ilatho olwandle kudingakalani ngezwe mina ukuthi kukhona ilade kufuna ngolenza labantu abadala olwandle yini engiyidingayo ngilenzisa ubani ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngozenzela mina noma ngidinga umuntu onesiphiwo odonsa ngomoya ozokwazi ukuthi angilekelele kungabe mhlambe izinto zokwenza ilade olwandle ziyefana noma zifani ziya ngesimo okay mhlamba ke siqale la ekutheni uma uyokwenza iladi olwandle uyazenzela noma wenzisa umuntu othize omelaphi noma owumholi njengathi waphela sizona izangoma thina sizona inyanga sabafundisi bala kodwa hayi basemasontweni mhlambe elinye ilanga ngazi kunjalo kwamanje sabafundisi bala ezintweni zethongo kuya ngesimo ke nokuthi ke lokhu ileli lati yolenzelana olwandle kukhona la uthola ukuthi khona ilati ungakwazi ukuthi uvele usuku uyozenzela nje olwandle nawe ungakwazi ukusuka uyokwenza ilati olwandle kodwa kukhona futhi la uthola ukuthi uzodinga umuntu ozokusiza ozokulekelela ikakhulukazi njengabantu abangabikiwe ezibongweni abantu abanenkinga emsamo emakhaya lo muntu akakwazi ukuvela asuka amemeza abantu abadala lapho uyamdinga umuntu ozomlekelela ukuze ezokwazi ukuthi eqoqe labantu abadala laba bakubo lozo okwenza ilati abaqoqe bese baletha la enizobe nenzela khona ilati alright ubuzeke omunye umbuzo ukuthi la ziyafana nizinto esiziphathayo uma siyokwenza ilati olwandle yeah alright ngingasho ukuthi ziyafana futhi ngingasho ukuthi ayifani ngizothi ziyafana ngoba uma uyokwenza ilati vele kufanele kube khona into ekudla okay ukudla kwesintu kube khona ama fruits kube khona oswidi kube khona iphuzo kube khona utshwala besiZulu omncane kube khona ubhiya kube khona idrink kube khona itiye kube khona ubisi fresh milk why senza kanjalo ngoba sisuke ungenzeli amakhehla kuphela kepha usukwenzela bonke labantu laba basekhaya ukuhlanganisa amakhehla ogogo nezingane ezincane ingakho kuba khona ukudla kwesintu utshwala besiZulu lokho accommodate amakhehla kube khona amasi mhlambe nemfino ukudla kwesintu no drink netiye accommodate izalukwazi bese kuba khona ama fruits ama chips ama khekhe ubisi fresh milk accommodate abani izithunywa lezi ezincane izingane ezadlula emhlabeni zisencane noma ezadlula zingakazalwa zaphuphuma zakhishwa yonke le nto leyo so accommodate bonke labo bantu labo ukuthi abasondeleke beze la ozobenzela khona leli lati bafike badle bese ufika uyaxhumana nabo ubabikele ukuthi amandla ukabi nawo usuphumile wathola ukuthi kunenkinga ekanje ufisa ukuthi bakupha amandla ngoba uyafisa ukulungisa kepha amandla wekho noma mhlamba ukasebenzi imali ayekho yokulungisa kodwa ukwazile ukuthi ubenzele lokho okuncane lapho usukubatshengisa ukuthi uyafisa khona ukuthi ulungise kepha amandla okwenza lokho okukhula akabi khona Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ukubukela umfanekiso oqoshiwe la sikhuluma khona ngeladi lasolwandle uma kukuthi khona okuthile ofisa ukucaciseleka kubona ngeladi lasolwandle inombolo lezo lokuzibona zivela zithi akuzona zempunga yesintu kodwa izabhovungana uvumelekile ukuthi umthinte ukuze akwazi ukuthi akucacisele kuloko odinga ukucaciselwa kubona aphinde futhi akusize kuloko odinga ukuthi akusize kubona siyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga